Hami marga situmorang si bituama nagabi dohot raja ni pamurun nami nang sunguni raja ni dong asahutan nami nung asahat kami ipugu ni alaman namion amang pataran ni ya anak kumaon parmiaman ni buru di hami marga situmorang malas ni roa iman nung ujak parumah tanggaon ni anak kun nami nang parumain nami ido raja nami asa esok kami jongjong dipugu ni alaman namion raja nami asa margogo hita nile Tuhan akahabisukon doho gogo mangulaun ulat tadi bagas sadarion alulo damang majo tuamat tadi bata pertingkat basai Ya, be bang gabe. mau lihat ima amang pergusi nami nungga dia lulu damang tuamat tadi bata pertingkat basai alulo damang majo tuinata raja amata raja inata soripada nalulun naturop o manarong para narong ditikion nunga dia lun damang be tua mata raja inata soripada lulun naturop asa tu matungulu-gulu ina raja nami alulun damang matu raja ni huta si gonggom narong isinaon asa lasrohata sasuna mangulaun ulata di bagas sadarion alulun Ya, damang be ma bang gabe. mau lihat mamang pandi nami amang Ya, pandi be nami bang gabe. marmula lo na nadengkan marmula na uli badama magodang mulai manat inna mardonga tubu sobba mardonga ula elek marburu saur mardonga sahuta amang pandi nami lao manobba amahami ase sobba hami mataraja inata suripada narong lilak nalubobi ma sobba nami debata na ciptakan langit dan bumi bandama ma godang sobba sobai marputar ita marputar Gabi mamang pandi nami asal lihat perorasan lihat na panggabe di hami pinoparniok punami tujulan narion beda mama godang lihat marulop-olop matodiki dua baris maida Ya, be para lupulog. dua baris
masa tubutian, nung abe tutu sa tabuat tuan ikodang ta. Sesa may tatu panggabihan, sa mahita tu parhorasan. Amang pade nami. Grabe mga gabi. Itaw ay tiyoy na di betu panuhatan. Bedamang mga godang sityo-tiyo, pado mudamang mga satwa sahatan.